Eboroko kesatukosi kata masubanu engada kineret epilotitlo ashoman koteso Konstantino etukoit okok etukoitlo ebe Michael elamaridi nyesi abala ebe abwaija papakem iata kamunari noi akaulonges aingwal okarlo ilukunyere ketom nakanyape neda elanyoni na ikante na tubor abwatu pitone president koraida MP na Berko Katakwi district Jessica Alupo Kibole tukoit kwapelo apiriana epugala jokan kada papalodam abu kitopolo imwalimun kap apolo kisomero iluipu koteso ngesabu lotale munto takao mamerore akao ichokie ayanga onto no somero dali moen papa kiato tebe age on lolo mama ngadu muniko kungine lo sa chok age on lolo iko kungino somero to nangetain ngesite otes toto kwana erae nguna no tomasom kwa pa miditi toruneje poloningol letwanit konya ko tanga yala miki ni polo ko lua koloda na ara ekeli moen papa ke atotebe age on lolo alemen ko kungina kao ayanga ro somero abo chama ipup Abu papa ka ochama ipupa kirongun tonto tangeta na shoman igangit so ichorakin neno nebe jok apu ponoro kede jok aichoro etuko ngesabu kishishana kite aputon primary school oblengoro primary school amoro ngora primary school kada da chat primary school neda abu ngesi yanguna okarlo ilukumtediope apata kanyangon kede kesekenyeuni anukanyape ajala kidangesi angora uni nepepe kai kokiok itom na uni relax emi alamu Kanuka TV East.